leader dan tiklo an mu chu awanga mikun der hian rotna thelu thi Minister Dr.Vanlalthlana chuan thilmol phawkha moral responsibility la ba na tham hian ani bokani chu la chuan he tiam thil hi a thlen kan to lukan doctor ma thana hi awan ngei tur ri thi emene mai dan ka thun nei na ani ti awanga thu nei na kan khian lu tu ki chuan kan tla kan hai ani ti hi mi ten an pom dan ani ti ka department chana he tiang thil hi theng sel chuan ka ngai tu na chu thui khopong mai ro chu kan tender khoi sum le pai fel le indu sangna uchuak om tur anga mi pui khia ta tang thang to a tender non to po ko le ni o manga lang thei khopom to hi chuan khai in tia hun lo mo chunglam kot na hian achang tu tur adong tu tur resa in kain rol lo ti hin din pui venga mangem ke kan sarkar tender hi pan hi kan ti chuak ve open ve lania amaro chupu speaker he rusa 2.0 wa hian government aizo college restricted talonia government aizo not college restricted aizo west college restricted champhai college restricted Ramana college restricted Jebona college and restricted alone Kozol government Mizoram law college Saitua college Serchip college T Romana college Zolnom college Zipti residential science college IASC Lungle government college restricted vek Melonia Moro put speaker hey government Nathil college government Jethankima college government Mamit college government Saiha college they restricted tender vek tina lauti chua ka he kini chuan kan tingam ve chia lowa sum kal fel lo kha omia lowa sum kha kan la dong lo sim siba ka ti lai khan envelope asil dan chung chang in hial na nia complain lu ta kha clear tu le ngai thatu zong song te in zawain chipai ka buk chewa du sang na sang ber ka hlan bok chewani ole voin hi April ni som pakhat sang ni samni paruk ania kan thupui tak taka kan lu main thuma nei ve ka duwa kum somli kal ta kan zoram politics kalphung landan kha hetia han ngai to mai chuan apon lama tanga alandana pa ngai taka mu changte tin minister emo MLA te po thatak anga anlan chang tam ome tin miswalan ni ti na ni lovin mi thatak tak vekan ni ti ero hretlang ta ila karel ruwa alandan mai maya chuan thil thani si thazik tuak chuang silova an hna thole malak na wanga ming that le thang that an hlo chang po atam mai kha politics jet khachu pon lama tanga pon lang taka in chuan party pani te kha ram shwai tu tha din huna an din chang po atam viau don ti asiat reng mai kan soita kangin that em na po an nei kan ti to kha ma se thatna hi thatna vekin ato pakhar lo chuan omzia hi alo nei lo reng maya kan zoram politics kal dan zet hi chu hanlu chil ve china po hian in elna thiang hlim nun kha abodai ati theya kan muin kan hrerenga in erton na in akhatani hi tirau chu tak chu ramro rel na chung le pona mi puiten fia ataka kan mu theina turin alo lang chuak ta thin ani hi mak em pakhat dik em boxia oma chu mimal taka in beinate ramtana theitop chuwa eiruk na lakatanga in thiar film tum tlat mi ten be antok na sazual hi ani ome tin ka hlau thon em mai pakhat aum boka chu opposition te hian an role play tu le mi puite laka an accountability hi an len chuak zol wang ti ka hlau achan chu tunaram shwai tu te hi chapo na laka emo dik taka na an tho zel theina turatan hian opposition role play thiam mo phuna hriale hlen mi kan mo ngoi ani chu wangin opposition lampo an tran awanga em an ven pui angai tak zet ani tun tin huna opposition landana hi adu omte chiam lowa thil tha du anga lang si in thil tha ti tu te zok hi an huaim ni chu o ati thei tlata ngai bel theitingin aom tlatani ole kan soita kangin Education Minister Dr.Vanlalthlana chu a demand soini March ninga sangni somni paruka khan MNF party chuan
vana pa hol kota education minister chu a department chana sum teaching penate higher and technical restricted tender ti chuaka na thotir chungchanga anpu chena sa hle mai pungkhom mewa omkhom te khan thodik antlang au pui mewem ti kha tuntum kan topic nei tur chu alo ni le ta ani ole tuna chuan MNF party lam tu chuaki toite te in kan en chuakanga atop thlenga kan ngai thlak lo chuan thudik kan hre theidon lo ti kha hreta ila thawme ole tuna ilo thlirin ilo ngai thlawang Minister Zontak Dr.Vanlalthlana hian mai se a phalo em da na sakadina bo chhia a chu chungchang chu voinia kan lo kal khom chan bul pui chu nia Committee on Petitions chungchang a thu noi na man swal tu Minister Dr.Vanlalthlana ani ti ka soiban le tu boka Legislative Assembly hi engtin lai ka chu khom thei an ni lawa Assembly Committee zinga pakhat Committee on Petitions chuan ni somni pani December sami somni panga khan Assembly Speaker Pulai Piak Zamani na report at heluda Amhan som pakwa December sami somni panga a committee hin aronge bozuina kal zelania Committee on Petition IO hian member zinga pakhat pu a rohing yan chuan speaker ne na hian report at heluda ni Committee on Petition in report helu hi Third report of Committee on Petitions relating to Higher and Technical Education Department yania report hian PM Usha Noya Mizoram College shong de chei chatna tur le an siam chatna tur tender chungchang atar langa awain cheng vaibel somni pani point somni pariat tender chwa chungchang tar langani tender chwa tu te zina khan velo no ho te chuan contractor khandana thildik law omni a shia da bangin nenna petition an thelu chu Committee on Petitions hian nun takin ngai to a department shong tipo officials kya soi pui bua tender tu din rodna asiam nge ni ruling MLA chairman Huaisen hian ruling MLA te atamzo Committee on Petitions meeting tender dan tiklo an mu chu awanga tender hian rodna thelu ki Minister Dr.Vanlalthlana chuan thilwal phawkha bull responsibility la ba na tham hian ani bokani pakhatna Committee on Petitions ti somni pani December sami somni panga a speaker Pulai Zama as a PM MLA pui bian report the thenu lai hian speaker officer hian chanchin bumite an unlock sa a thuru kan ni si chuan in valin speaker hian chanchin bumite a chwa tir ba saklau panina Minister Dr.Vanlalthlana hian report thenu lai hian chanchin bumite an umve phaisak tu speaker Pulai Piak Zama hi do dan bo chia a apu ve masaklau pathumna cheng vaibel cha somni pani pon somni pariat ho zat tender chwa dan tila awanga tender tura rotna alu thu chanchin bumite speaker office chunge an share umzi speaker office pona puro minglan an interview hi chanchin bumite ti tu re ani ti hi speaker hian in bangin nge asia lo khania palina chuan puro minglan an report a thenu hulo ni somni pani December sani somni panga kaidar hi le ni somli pani khan सरकार तो पुआना DIPR website दा tender tura rotna akhen thu ni pui mu thei turin da chhuak na tui dan bo chiat dan bo chatua apu ven I khatan zo na palina nia Voli ka lo bin tu khom chan pui bo tak mai ma thana Dr. ma thana voli ya minister ni da chama bang tura kan phu chan hi zoram ni pui de hian atu awamin Tiang beri pun tiang beri kan soidan kan soiwar du ero tu minister kena anti tiang ya lohi afikat ini PM usaha scheme wala yan college building college sang building ke sakchat latu central jami sang alo kolani so noi sang bi sabi somli le bari Jeng nuai sang di somli bari he chiang lo khan lo chin chiang zo Jeng nuai sang di somli bari
higher technical education department chu Dr.Vanlalthlana department ania chu contract athok tura athok tu po than tu ania tu chuan vai bel si somni pani noi somni le pariat na thok tu tender chu ahan suata higher technical education hiam lama assistant engineer AE chomne department hiam hetiam ken gar hi an suat hiam lawani aom sia chu ya kan soi lenga che vai bel si somni pani noi somni le pariat tender hi EE po nei lo SE po nei lo AE chin chok nei hiam an tender ve hiam lawani ti kha kan soi do ni ba cha chu an lo tender ve tat mai tuma thana ho hiam chu dan bo chian na pakhat na ania ti chuan dan bo chian na pahnih na chu ti khat tender chu aron chang ta char ni farm panel le farm le contractor sanction ten aron chang ta ti chuan athok tu than tu ra hian finance department and panel ni ve lo te kha athok tu ra than thian an ni lawa chu ni chung chuan panel li sa del lo chu bo sia chu class 1 contractor te chavin tender chan thei PWD ten anti tender kha contractor ni ve ni alvin lo chang ta se chu contractor license ni lo ne na chuan na khat ta se la chu tiang am chia chun hey royal construction ning hin shmai royal construction hi tu farm le in shai no chu royal construction cho finance department wala en panel ni rem lo ania tu ta ve ko kon thelo no en registration ne anei ko kon thelo ma se chu ma thane hi thok turin atham thatan no ama ta ve tu ta ve kan thelo royal construction ani chu chi chero chu ro ko cho dan lo wat thok tura asele ko dis kha lo mani chu te ni mi pu cho kan lo thani ya lo ba ni la sala committee on petition MLA panga te om nei nan han scui ta an sen chu se pm MLA puti ro hin pia dia ti chuan pulo re la te pu se te pu si ra te pu ro mi ga te se pm MLA pathum le MLA pahni te om na chuan an han scui ta he usa he pm usa hoya higher technical education a college building satu tender chua dan le athok tur minister in athan dan hi dan bo chia tan yo famin kan se le ni sela retender le ni ro se ti in ni kum ke se ba sam hi pania khan assembly speaker bena zia kin an te lu ta ti chuak an lo tender to chu tu na hian kan se order an chu pa chu mi ni chuan chu tiang ang chu lo hu chuak lo ta se petition on committee ho hian lo hu chuak lo ta se dan dik lawa tender lo chang tu lo hu tu meeting lo te khan an thok mar don an thok tuan chuak par don ti na nia chu tu ti le kan ti chen a cham tu minister chu wa cho he tiam thil hi a thlen man to lo na doctor ma thana hi awang nge tu re ti emele mai dan ran huai tu te minister te chu thuni tu ani na nga ye amai ro chu dictatorship noya kan ani silo chuan mi pui te kan ron tu rani education department te pei chu mi pui concern na super department ani hiala chu warin happy ang kila hian akum masalamat changa academic session ni chu ta khata tia committee lian tak kova chu ta changa lo pas lo soi fel vek to tu rani ka thun nei na ani ti awanga thu nei na kan khian lu tu pichuan kan tla kan ngai ani ti hi mi ten an pum dan ani ti kha kan soi le tu ran ani amala pui ta pui ahon le na an hu chu sakta Dr.Vanlalthlana minister chani Bangrawhse le
hey kan hun lain zirti to tam tak kala lo thei lova project approval board SSA ni lai khan ông chỉ đã khan po sinh kim mai min siam saka interview le written test le khat deng thil kha khulam pang khan tulen tilo kan lo la asang tel kan la van doi thak takin hei session kan han thu ve voi khatna turatan engam chen kan ol thu in thil lo mom lo tak kan house assembly committee report alo lut ka chiara apoi kati ka department chana hetiang thili theng sel chuan ka ngai tu na chu thui khopong ka ngai tu na chu thui khopong hetiang thil hi theng ani chuan assembly committee poimo tak main ka department chungchanga thil khatianga record omreng tur anut cheni chuan ngai tu na sen nagai adolescent demand number somni na school education hi kan soile thuk anga demand number somni pakhanna higher and technical education hi soi ka duwa hei hi voina hian quality education tha kan channa tu kan nei tu te mizoram zirna akan in pui le au ber chan changan nia apoi mo khop maya chumia chon voina hian soi du tam tak ka nei ni kan soi to aka soi non ngai kan nei ni PM usa nuya college infrastructure ti chang tuna tu nuai sang ni zani somli pariat man sa ti tur voina fil le phoi loi ta kan tia wanga committee in en non ngai ni tia sarkar an recommend ngai hi adik tak chuang kan MLM pasari thutna in hei hi chu fil lawani adik lawani anti ni hi chu no confidence ani adot le chuanin written darangaya an han written dar chanchin bu kan hutwa written dar po dik le lo an pot le ni kan han khele written dar le tur nge awa nok em zoram mi puite mu tur hian he khuna hian awa fel lel em mo phur tu ta na chuan ngai tu na mana moral responsibility la ngai aum lo mo hausa te hete kan soi chu ngai pui ta khop mai pin chin lo ka po khang kan huwa who speaker iding lom miti an ma ni mai no confidence ai move mol ni ka khia aizo west one MLA in front takazep nei lova casualty teacher kum khat ban tu ka ti kal du lo po an ban thei lo an ti te headmaster zom tu rak ka ti zom thei lo te khati ma ni ma tu khumen reng chu han soi map ma paden khachuanin khai hun le huna hen bang to ro se in ti na mol ni ka khia chu wang cha he chu moral responsibility an put angai an phurngai ni kan ram education he atuar ani ti hi achiar tuling ka khia ami mal ang point he chu ka personal point kala ka nga ye moral responsibility ka phure ka bang ang anti te bang tura kan nor ele ngai lo point he chu tul do lo mi an pom lo chu than ni ro se kan house leader kan CM10 mai ro chu kan tender khoi sum le pai fel le indu sangna uchok om tur anga mi pui khia ta tang thang to a tender non to po ko le ni o mga lang thei khapom to hi chuan khai in tia hun lo mo le tuna chuan minister zon tak Dr.Vanlalthlana kan sei ho tak te kha wind up a sei fiangai ti te ron sei fein react tu ra tam khop ma voina tu tana ma chuan thil te minan par khum le bok sia react tori min be sei boka zanin chu in buat sai do lo tengu ka ti du ni advertisement tel lovin na kan la talo ZPM chon kan tia he thili kan u madang lam na kan thenang kan tia atakin a thlengta ati theitu minister kan hi ka lo mani o speaker kalphung thara chon unqualified teacher la kan ni talo unqualified teacher te then hi chu an khoi kha khop maya ril ru seom tak chungin kanin choltira amaro chu kum khado voi ni exam thei kum som chuang chance nei to king thailo na hi chu anin en ve chu ngai ni tuna po se tak chungin MR teacher kum sang ni som pakwa tanga chance pek ni to ha somli le pariat qualified lo an la om chewa ain intiam na ang tak chuan sang ni som hi panga khan thon to turan ni chance peleang kan tia chance kan enin pelea amaro chu ati thengang lo noma heng ho hi chu se tak chungin kan kal sanangai to do na kum thara chuan qualified teacher thuawin
กันซิลไลเตอันซิตีต่อโดนนี่ด้านนั้นเน็ตเวิร์กได้สักคุริฟายเดนนั้นดีลที่ตัวเสียงชวนคุริฟายเงี้ยนะอันซิตีชวนกันซิลไลเตปนอาเทียมเลยชวนซิตีตัวจังอ่ะซิมน่าอันโดนชวนอันทัดเลยชวนพวกกันเบสเสียอาเริ่มจางอาเทน่าชวนก็ชวนตีจัดให้ไปจู่ตุเตฟ้าเตโมเราดาริมจานนั้นตอนนั้นกันมันอังคาเจ็บยังสุดกันนั่นหัวชวนอลิมตลอดคุริฟายทีเชอรินซิลไลเตอันนี้ก็ต่อโดนเนี่ย School Education Department อาเห็นว่าจะสงากันตรงตัว ruling และ ruling law เบี้ยกันเอง law เลขาอินวันเทลุให้ง่ายอินตีขักัน law ลักโฮมาจะมีบางส่วน school สมเด็จช่วงที่ fencing ที่นี่โดนใครรู้ตะกี้กันเตียกไว้ขันมา direct เลยได้เห็น ruling และ ruling law เอ็นฟังรู้ตีนกับว่าสวยหรือวะเขาละสวยง่าย law บอกกัน Mizoram Engineering College ปุ๊กปุยสางในสมปกว่าพีเอ็มน่าอ่อนโตเองมาบวยปุยซุยนี่ตลอด Southern Campus ตานปนกันมันกันทะเลเตียเลขาอุมาปอเองมากุดทักลมตลอดค่ะเจ็บเป็นสุดการหัวชวนกงเสียมนานอิเล็กทริกโปลูนานตุยโปลูนานและอัดช่วงอัมมาใจชัดนานไว้เบชสมทุมดอนเซนอันนี้ตาอาตาก็ไงตัวอาตาก็ไงเว้นเห็นที่ตักตุ้มสุดการน้อยชวนมาสอนนะอามุตาโอสปีกเกอร์ให้เวนักฮาน Higher Technical Education Department จุงจางเป็นดาร์จุงจางงานเสียวันนี้กันนั่นติดช่วงเวตาวันนี้เป็นดาร์กันติดช่วงเฮียนจุงลำปอตัดดินปุยงามินก็อินโรลโลที่ให้กับสายดูนี่โอสปีกเกอร์กันเอลปีขันอาหุ่นไลน์เป็นดาร์ตั้มตักติดช่วงอินกระริงเป็น Higher Technical Education จังตู้ Minister ลุยจังทินตู้ Minister ลุย Dr.Vanlalthlana พวกขันเป็นดาร์ติดช่วงตัวอินกระริงจุงลำโกดมาเฮียนอาจังตู้ตูร์อาดงตู้ตูร์เรศอินก็อินโรลโลที่เห็นดินปุยแหวนกันบ้างเอ็มจุดกัดโซ่นี่ตัวน่าเฮียนอันดินปุยแหวนกันบ้างเอ็มเพียงจะดินโซเชียลเรากันงำขบังกันงำบลังรู้สึกจู่คนนู้นหัวใหญ่เฮียนให้กี่ที่ก็เขาจะชี้ว่ามีพันโลสองครั้งมาสามครั้งคอมมิชชั่นปฏิสันดินที่ชัดตัวนี้นั่นตีตัวเราไม่เวลเลยผู้สปีกเกอร์ House Committee Assembly Committee อินะ Minister เขาเราเรียกที่ชัดตัวนี้ตีข้าอันนี้ให้ชวนเราลงกันเสียผู้สปีกเกอร์เขาดิกนักดูเสียตาหลังตัวนี้อันนั้นสยามมินโรน่าอดิกแล้วเนี่ยจะลงไงตัวรู้ก็ตีนี่โดยเซปินกันล้านเซเวโลอดิกแล้วเนี่ยฉันโลเอ็นนูละสิมง่ายน้องเนี่ยชวนกันสิมง่ายที่ฉันง่ายเนี่ยชวนกันติดช้างกันเตียกัลพุ่งทาร์สุรการจนกันห้วยเซนทักผู้เชอร์แมนผู้สปีกเกอร์เชอร์แมนกันเนี่ยจุดกันเนี่ยเหตุกินนี่ชุบปีเดียวไม่กันเนี่ยอดีตแล้วเนี่ยชวนไอ้ตัวรู้กันตีนี่ไหมผู้สปีกเกอร์ตามมัสลามาขันดูซาทูปอยนว่าขันกี่กันสุรการเป็นดาร์ฮิปันฮิกันติดช่วงเวียโอเปนเวเวลเนี่ยอามาเราชุบผู้สปีกเกอร์ให้ดูซาทูปอยนว่าเห็น Government Aizo College restricted ตลอดเนี่ย Government Aizo North College restricted Aizo West College restricted Sampai College restricted from Mana College restricted Jebona College ne restricted alone Kozol Government Mizoram Law College Saitua College Serchip College Ti Romana College Zolnom College Zipti Residential Science College IASC Lunglei Government College restricted Vek Mailonia Ngoro put speaker Hey Government Nathil College Government Jethan Kima College Government Mamit College Government Saiha College Te restricted tender Vek Pinalo Tichua Kahe cái này choกันติงอำเวทเสียหรอวะอีเฮียนอดีตเทียงเบรินอาชัดเทียงเบรินเราตีเรากันตีอ่ะเฟลเราอมปลานิชวนกันตีตินซุ่มกัลเฟลเราข้าอมเมียเราว่าซุ่มข้ากันละดงเราซิมกันตีไล่ขัน envelope อาศิลดันสุจ้างอินเมียลนั่นเนี่ยคอมเพลนลูตะค่ะตัวเต้นว่าไอ้รอมินปูฮิตชัวก็ตีขัดเสสนันเอ็นโตกลัวอันเราจักเดียวอันเจ็ดเชลุตุกา
thu dik to lo alo ta langa restricted tender ti chu ten la tileng hal anen chiang lo ma ni pu speaker lo en chiang to ro se lao su se session hi lo en ro se chu ti ni lo chuan thu dik lo pui te press release te alo tile palang e ti kha e kan cha dua Huaisen takin kan session kan chetla te lo en to turin kan cha ane campaign him kha kan ti maya anin be ngat maya ke phei chu atur tu lian ber te singmi nin kain sia party upa bermain bala pa hol kota Dr.Vanlalthlana hian a department chara hian sumati ching penani restricted tenderin na ti chuaka antia don mu hlumin minan beirap rap maya chumi zawazana budget pass ngaya thil khengai zen lo opposition leader beron ding chuaka budget pass dona Mizoram zirna fil fai thasok kan nei theina tura tan te PM Usha Boya College ti changklun na fil lo te aron tia khang te awang khat budget kan pass theilo ni aron tian chuak ta dia budget min pass pi thei talowa an bial te pon ngai tom khopin ka sia an bial ai oin an dinga an budget pass ve lo hen an tel veng em ti te ngai to na lo lang eng po ni sila siang chuan amini sarang te amimal tak te pon be kan an to ka elaya kan biala tuna po tu te man ron lut le a egenga mang thiam khan nia ron kal le rak raka an man thiam te poron mang le don ing sia zpm chon kan pan thiam thu dik karon din chu pui ve thung don ani zoram veina thin lung nen ataka kan ti thei to te pakan soyanga kan vice president in kunem te khan thui takaron soi towa ka soi tum dam takaron soi kha chu ka lut to lobanga tun haya ka thil to na khan valapa hol kota kan MP ngai mai an mani ko sana porong bol tu politics ani ta wanga enga tinge do taron soi o ron din chuani o ti kha karil ro oma PM Ushan to tender kan ti chua kha restricted ni lovin open tender ania mi pui ma ka tenga do niel nga na in be kha chu a fulo ka ti khop mai khamini ngai po han house han tar la deni assembly question chan na lo chuak to bo tar la na nia department in an soifiana lekha pon ta lang to kuma lima pon statement siama ta la na ni to amaro chu an zingai te anon pu chuak le a ei MNA fa hian thian tam tak chung te po kan nei ram vei tak tak ngai to tak ram than na tu thlai te din chuna tu ngai to tam tak ka fiani kan soi ho thin kan ti ho thin zanrei tak te achale kan in hiala kan in fiama that na tur zo ka tan kan tian sarkar lai te kan sarkar nu apo kan in fui ton thin ani amaro chu then kha chu lal na chau ngai to lal le theina tu ringot ngai to dot mu lum nei na bi pui te na din so pi chelo nom hi apoi ka te le u ve na khan restricted tender on soi kha achana nei ke sia an sarkar lai khan sang ne som kwa changa sang ne som ne pathum chung song khan higher technical education department noya na chua ka khan open tender lo om reng leine uthang te khan restricted tender vekin PM Usha emo rusa ti kha ming thak aming masania khatan da ti kha restricted tender vekin lo ti chua ka house apo kan chiar chu pop ta kha an soingun lu to ka open tender ti don pon an le kal de utlata restricted dinner on soisual palani ingai damang chuta uncle zela empanel farm po ni lo na pe te ron tia kha po kha report kha en lo te po nenga tu te monina ron fui pora minister ri pakhatin MNF group a thu post kalo mu fu hlau maya Dr.Vanlalthlana aban na chan turte aron tia kha khan alo fui deu te po nenge aron soi pop maya kha haron ring box sia aloin feed full of pal khop mai Royal Construction ti tura consultancy ti kha lekha pakhata te chauhian comparative statement a khan hela han farm structure an te chen pe chu lam toi ten lo ti thina ka da han consultancy ti le construction ti kha alo zia thak kheng pala empanel farm po ni lo da pe alo en ro
Finance Department li sa omlo hatia Committee on Petitions in report an pe ka han chiang takin an tilang an talang amaro chu soile soinu handin puyatan puatlang lem lo din pui thin tu ten lo ni na la ya khan a social palte po ni ngai ngai dam leang kha be na kan ton ani ZPM ta chu be kan to ka hei chu soilo sila o hei chon ti lo sila o kan tiang te hian minan be ta pop thina vana pa hol ko ta lekha tang lang mewin banner lian pui ta lang mewi kha han on din pui ani soyang khan restricted tender lira lo ti chuak ton ni wangin an leili te po a local swal pal te po ni nge kha thilamin be na kha sum ching pen tur po om lo sum po la dong lo a complain lu ta kha envelope seal dan chung chang anin hial na ni contractor thengkhatin envelope seal het tiang kan ti sia min pom lo kan lung oi lo an tia committee on petition zahan lekhan the lu ta alan chole na chon ma thanan doktor ma thanan sumati ching pen nanti sum kha la dong lo sim mother sanction po kan la dong lo tender kan lo ti chuak lo kan ya restricted tender li ran lo ti chuwa wang khan kan engineer te khan open tender an tia khan lo en kim lo de ule a huap kim lo de po han lo ti te po ni nge ingai da mang chu po chu kalphung than noya chuna de kin a thain an kalangai ta sia kalphung ruya khan alo in chia rei dawa alo in kai soi de rei dawa duemon na pakhadan petreu me a thok che em leng hala exam nge la khi kan soi du lo zo kani a minister changtuin en tinge ti thin principal a phone dan zong so kan thebe na pon tran mai poisa apek so ti dan po kan thria kha zo khalo in zo ro se pu ve na khan minister lui doctor thangte khalo zo ro se engtin nge suma kal thin ke hi accounts khoi to thin audit po ti to thin sarkar sumpo lo audit ve to kani a department file a an ti dan zong song ka hai le ta kal le ta azir ching tu kani he thila he chon di be da bo ka chuwa thu di kilo din pui to se ti in kan MP te po ni ro se lo din chwa tum le ho ka chu lo in chiang turin ka cha ma sadu ani IMC a kumsani som panga tangin anan sarkar ta MNF te thaito ban chuwa ka ti kha sang ni som panga tanga sang ni som pariat khachu Congress sarkar na noya anoma che tharsa an ti khop mayan manifesto kan en leta 2015 na tangin 2020 ni chu sang ni som ni thleng an manifesto anti hlotlin dan kan han ena za som di panga po kan ti hlotling bang lo ni pali zel an in tia ba pakhat pon ti hlotling lei theilowa chuan lo en ro LPS sakhan purot kimale bidang panhe tuna corporator dimek te anin koma at koma uwana na koma ni anan soi chho zela congress sunlai chon che ta har tuna jo kan sarkar to kan che pap don ti omin an soi chho ni an manifesto te kan la nei thakhiu khiawa sani somni pakhada tangin bong puin siang phatin che turin anin tiama enge kan thlen chin chu kan se ome Aizol smart city twaya tiang kan ti don tia interview apo an sang choina sakop maya minister report ke ngai mai khan sang nei som panga tanga som pariat khachu kan che hei theilo ni a harve pokani aron ti chawa aba ka khachu kan sarkar tana kan ti chawanga tuna he chuan kan chakle ti chuan za hi kan ti hlotlinga nga ti za an ti hlotlin tura anin soitam takte singami thalai bi atana anin tiam na te kha kan share chuak tua thalai ma khwa youth vision din an manifesto anda ani thalai te na thazong hu nolan man theina turin inti him na le inti lim na hoi khothon na recreational facilities thazok kan nei theina turin sarkar en trong kopin bala kan yang aron tia aizol khopui mun then khata free wifi da hi ti changtlun zel aniang atia arimara po kan se tolo free wifi page sani sompanga manifesto an ne sani somnia pan moto kin anon tia a thalei theilawa anan sarkar le
sang ni som ni pakhata sarkar thachak na nen ron pen chuk tura kan ngai line om zia nei le thelo IT minister kan em mania pokasot en ting en ti an tia kan officer ta ho chon sui turan thelo khop mai tin thalai ri moi lama tui mi te walin in to khom na tur mun tha pot sai aniang di ania IMC sumin enge an bot sai di hi lawin zot ro se helai lom kal khom den han ngai ko vang tu rimoi lama in to khom na tur bun kan nem IMC in pa laim adot le phei su apui ani o Mizoram alom ngai lo thalai in soi na Calisthenics Park Calisthenics Park tem mun rem chang la ya da aniang tun thangin am hing poi kan la semang lo ni ke po manifesto kan len le khan o calisthenics ti de pesu adang lam se lo de hian ti se la te ka lo tia mu tu rom lo ni ang soi tu rawang khom mai watina futsal ground mun ma om theina tur a om ani chuan ground hi siam tu mani ang an tia IMC suma futsal ground siam kan siam o kan lo siam po ni mai thei atam lo khopin karing kum sang ni som panga changa sang ni hei sang ni som ni pathum sang ni som ni paruk kheng ani chu sarkarin engen ti futsal ground khoyang en siam khoyang e calisthenics park chu khoyang e chalai de bu khom na chu khoyang e free wifi chu chi chang chalai te bi ka ta an manifesto kan ta lang mai chawani adang po sei tur tam tun hai ron lar chu bong kon khuni bong kon playground IMC playground an ti maya khutizat seng sia khutia omle tamai mai ni thute chiang takin kan muwa chu kan din mun ani amaro chu interview na chon sa kan ti lotlinga nge an tia tu ne kan din mun ani kan soi do chu politics sa cho kan in bei train hei hi ni kan ti manifesto hi ingai poi mo ngu ZPM chon manifesto kan ne ya kan vice president in nichina han tam takaron soi to a hei ale khapu kan ne ni ya nakina po kanon semdon min lo chi kro ti thei a kan in ngai hi chu kan ti pap pang sarkar na chang to in thei top kan be ya kan manifesto mi te hi engtin kan ti hlot linang ting kan sat satan minister te kan in mukhoma a ke ngai phei chu ti la education b ka kan manifesto kum thum chu ti hlot lin dan kan MERC an kan en le enge kan la lo enge kan ti le ngai kan te manifesto kan ena a ti hlot lin dan kan ngai tua kan be ngat ka tani kan ngai poi mo ni IMC apo manifesto thalai te tan na thok te tan kun na thok ei zong tur tan thil chi sang changa infrastructure pe chu soi kan nga ani kan ngai poi mo don ti kan soi du kan chief minister min ko khoma engtin ngai ti to department aron kala kan officer tenen review meeting kan ne ya chutaron soi thin chu ZPM manifesto kan manifesto kha minister in report pe te set ti hi department chang tamber kha kan minister CMT lo chuan review meeting te kan ne ya enge kan manifesto mi kan ti plotin to enge kan la ti tur i kha CM ina minon check dani tuna po report peruron ti le to kan CM ne ngat zel mai ni report bangin enge kan ti lotin to chin kan ni na kan ti lotin thei dan kan ngai tua ke mania har sada kan to ni jon CM kan thena CM ne na hei kan manifesto omani sia iron ti ngai min puya ngai kan ti chief minister pa lo ngai poi mo thri sarkar kan nei to te kan sang kan ena ngai IMCB ka state sarkar ka sidon lo IMC a chuan kum som sarkar to kan mun hai berani tu na mi hi ni again ti lotlin to enge min pe enge kan nei ti hi kan ena ngai thil tam tak soi tu ro mani bidangan ti lo ni pon ka kal to na so kan ti zel lo zo tro ka campaign to na chuan zinga hian daru ka he kan tho nge an pe lo pon ka kai tho a tai ma ber kan ne tur ni a pathian mal som na tong ba tur he chon tai ma ka ngai pathi nai nom zia nei lo a dei lo election a kan tai ma ka ngai ti kan in fui na ni tin pathian kan ko na sa pathian kan bula om thlat chu nge amal som na kan don lo wang le kan ti a sung son min tit saka
rama chaddan tur kan ngai tua mi pui na trolling kan na ni he ka lu du na chu ni zpm te hi lo na thang la sarkar ngai lem lo har sa thang fa te fi peng na tur school fi peng na tur po nei lei thei lo in lo na tur so lo na ngat to tu te na moski man ti po dong ve ngai chuang lo in lo man ngai tua en ti ka ne en ti ka in hlong ti ngai tua na seng thin te mani kun na thok a mani kun na tho atanga a lo ne a thil lo siam chuak te mo thil lo thar chuak to tu te kan nia sarkari minan pui vel hek sela chu o kan kal kong te atha asal le na tura te mo minan pui lek sela chu o kan kang de tur tia lo na to thin kan ni ole khami china khan du tok mang o Dr.Vanlalthlana an beidan na salatuk nima se dot ni sia kha an duang chuak thiam inti ve em dot soi tur po hian mi thiam tak mi pa ngai chunglam dot soi hi alorin om du em mayani hi nima se mi pa ngai chin bokin thudik an soiro anget char thunga dot le thu tak thudika in beina ruama kanom meka dot lama ngai chandon thudik lama ti hi zona ani taringot mai kanram politics a hian Dr.Vanlalthlana te ang midik mi Huaisen em mai dik na du hlemhlet na telmi alova kanram thana tur du mi kan nei ta hi kanwa van nei te lul em ram mi puite tan hun van nei hun lutaka kan ding me ka chuti kara thudi ka tang tlatte ro ngai dam na hriat thiam na le phuba lak lo na phuba reng pathian kuta hlan na an thupuyani tlat mai te hi avaro puile zoltak em keini po thina fate boral na kong zoa shemhun mabak mai kan nia ngai dam na wangin chatuan nun na hlutak kan changa chu wangin kan ram nat na po hi sual do chungin phuba ero pathian kutani ti sia in ngai dam ton na chau lo chu tu ma engma balo turin min shil kha shereng chungin malam ipan zelang u midang te diktura kan du chuan keimani lam kan dik masak anga yani hi